Ha, ben gözüm pis oldu. Onda bir tane Cavat Amir. Bıçak bıçak. 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 Bu xasiyyətindən zəhləmişədi. Qulaq asmaq qabiliyyəti yoxdur. Bir deyəm də. Mən səbir ver. Bax, belə eləyir mənim üzüm spama gedir. Qışqırıram eşşək balası kimi. Selamünaleyküm. Biraz asabim var idi. Onu çıkarttım ucuma. Cabra kıza. Yetti de evde kalıp hiç kimi almayan Cabra. Cabra evde çürümüş, karamış kız Cabra. Değiller kız evde kalır, kızıla döner. Bu uyazıla dönüp. Talışlar demişken kız evde kalır kızıla döner. Ama bu uyazıla dönüp. Uyazıl olup bu. Böyle. Cəzamdır. Şimdi siz dersiniz ceza. Her gün biz birinci diye. Her gün biz birinci değiliz. Ceza deyin. Dilin qısalır bugün. Saat 12'ni keçdi. Ha, bugün dilin Saat qısalır. 12'ni keçdi. Eğer sizde belə ləstüvüzdə kişi problemi varsa, problem yoxdur. Daha oxuyur. Talışlar yığışıb gəlib sizin ləstüvüzdə kişi verə bilərik. Hazır eləməyən xarab eləyir. Yaxşı.